Ki khubor ka Batesi TV ka umdi basnyambak penjaslian Rupa Premium Meghalaya. Mission Director jong Drug Reduction Elimination and Action Mission ubak Francis Karachi yang hak kalai terik lebar arja apsan hak sien ke baningkong ula lumlangi kirang basnong jong isnong beper ke sorselong penyatir yatai bar banyak selok kumlu ban pendu jaj bar ban rading kong ya ke jingjele jong drug hapo ke jela ha bakren sikila petai kebuar hadian belawai ke jingalang Mission Director ulong bagi bosnong gide ki atiar ki baklan ban wanra ya ke jingkela hak imlang kasalang bad ula ongru baka jingya pelu jingmun kalong ban kintu bad ban ai jingmun syaki dorbas nong ban omnyo benye ki kena samlagi balangom how drop bad ban pen klanye ki kamile kai sports hapo kisnong ki thau khanang bagi kena ki lain na jing sha khring haki kam snew kam sme kadba Superintendent of Police jong ke East Khas Hills uba Vivek CM ulong bagi dorbas nong nalor ki kam bagi haban pen ya bah kamian hakasnong ki thau ki don kamru ba pen klan ya ki Village Defence Party hangin apa orang bongi bakul pada kita kita pada apa kita lagi isu bagi servi orang orang di dalam komunal sistem itu bagi atau di industri di industri habs. Masuk orang hangnya bah kasih kalau betul betul ia kena kibalasi kalau ia tu asyik boleh jadi yang kita box itu social kalau su khatlan asurong sikit itu banglan ni mate kimia be ya ka kam ne kejipuli ni don kam mobilize itu lagi dengan kan kita kita asal bagan orang ini mata independent ini kam tu kam TMD kajur sama pala kita but bon hi mata independent Peleng-peleng kamtam SDO lihat lam ini tadi homeless di belah kuat di belah kerni homeless but kini si kiwan nakanu baru kalongian but hadir kita apa isu tu apa jadi kalau ni kaba makongsan ni kiwan bentu kiwan kiwan dalam ya kisah bukti kepada ukna orang kepada si kendais dan kasau ustam syarif sekret ustam syarif kerja antara daftar sakir dangin le bunyi bunyi dangin ya semat dangin mi nasional kini kita ada nasional di parok jukir di bangwan di negara penduduk di okipier room but nakata kepun di pindah yang pinlapen ikna kibulan kibai rumah yang lama lagi dulu jaga kibulan si yang ada di perniagaan kiasan lagi antara kadang kia wata jibu mujahid ki hadir kilayo kita jimbang kilayo kata jika buat setelah lah antara partisipasi kecil kita kesan kita ikayem kesan kasnong kata kami ka mental itong national kalama mental ko bisa lain ka specialized ENTF state ENTF nigilan ni ka district ENTF ka state ENTF ka campaign ki case di bakal commercial quantity case di bakal ni na district wide na pegi case di bakal partnership di bakal neki case di bakal ilang push di bakal bani kami national marampi di case wakil scam, wakil plan, wakil boys na job hapoti isyong halol sakit. Utaw sakit daw boys hapot hadir sistem arsenal ng layat trial daw mula matay kay ikabasyan ito pagka-case na affair. Hoy bodi ramasyon ilang siyang tatay bilas mutuo at hindi siya kani lajos kilatin kay iba-ibang ben, kay iba-ibang penelitian na korpus katuakan sa boy hapatay. Ipalapang patay niya niya. Oman siya iyan na luwan siya lalang ng luwan. Kamdan juwan, was the shine na asang patay niya, lalang patay. Tika kiyas ka sa Diyos ba.
Kadang kita kisah kena ki bangwa berwan syahman berbawa das bulki iblis tu apa ya tu apa berarti berdoa apa bertam polis kes kali yang jadi ini dah mencuat bahan itu kan pun dia orang ini dia bersaya terus bulki yang kafir ki rally ki dan jangan ni mereka tu kan nomor ki iblis tu orang hai dalilai wan kita cakap dalilai sesuatu cakap begini le bodi nam yang banyak ni pak long saki balik pak apa cakap sisi tentang biang sisi tentang tentang asin ala asin tu alamnya next time aku buat lah akhirnya lah aku lupa translate apa buat saki perhati ni sih man kasi ni hamle ko jan man kasi देखिए बहुत ही केस यहाँ आप बता कि आप बियान की केस रिकॉर्ड चुकी हैं अब बता पेट्रोल गाड़ी है बताए को पूरी काम फिर बिलन बता but kumam hari need two hands to clap te kidan ki islam ko aso tho badan nahi hi acha kum jombar di ladan di le aso tho islam ka lafta ikna bana ke aksan ne te dan kam ne phi baki nawan chama ta sakhi pi ya le ha procedures ke nadu ka seizure nadu ka protein test nadu ka measurement ka chikho Pilih kelas itu ya kata sisi kelas itu apa prosedur pilaman patai. Hari ini kami apa piani semati dia yang harass nam pijan kam kawai ka berbon ka sarkar ka bini dari VTB. Kami asal ini guna bala ki VTB. Kalau kamu berdoan kababu akan VTB lulus hasil kamu VTB kalau kita VTB kita berdoan absen saja. Nanti kata ni apa apa ini kita realize dah first sarkar berjuna ada siapa itu kalai dan sangat lah perform ke VTB. But nasu asal ni kan jalan itu absen kalau perform ke VTB. Jadi semua isim kian kami perform ke VTB. Nah VTB betul betul tadi kalau nomor kalau orang industri mah ini tadi pocket money ni kalau dijual ke belum yang VTB ada spas naik sudah layan baru tadi dia invest VTB rumah di reform di kalau kita invest kita jadi expert kalau VTB kenapa benar-benar VTB rumah nasional ada dulu ke VTB tentang Setelah dia accident, dia disaster, kalau dia kaji kemarshal, kita ni VTB hi menang ini, jadi kadang fair sisa bos, kan bukan bukan hatu juga kita istilah yo badan yang ketulah jadi kita ber aji ada kan betul question pun pada diskusi di kila ika pemcegah lebih kan untuk kata dia buat curhat di sebuah nasional VTB kibalapan ai kata jika dapat poin kau ya kata jika berarti apa kedudukan jisnya ada kecuma anda Nadu bakal join dengan itu tengah semua kesan ada yang bagi di banyak kan do man engage but orang di communities tu le lagi di nak school lagi di noikai lagi di bullet lagi di snong tau lagi di samlan di long kami ngidai ban yang connect berkiki klaim yang terlang kan kam tingin lah ti ngalaya ngalaya don ngicing lang ban bun ki sek ndai kan ni first time mga yo ban ya song sani bat ki lo ba snong ba ki bor snong ki dei ki wei ki tiap jongka imlang salang jungi bala ban walang ya kan bun ngicing ma aka snong ta dia khot ini jing lang ka jumut tu ngam long mun la min ya trai man kerpa naki bagi ya trai lang bagi ka diam ka imlang salang ban ya dia la kami ka isu jumut trucks na so ba kala kapalong successful ba kalau kapsai so ba kaptam na kadiam jongka mangir kwa ban ya keren ka problem jong ka ni ka jing event ka stigma ki
mengide penla man penduk kata but kawai nakalian ka counseling penila man ai counseling ni kismang kita kawai bila man pen kam klan ki sporting activities kinja activities ang kismang kita makala man wan jing haki man long man engage na kadang itu jilai tu drop kadang nya ki kadang ke iungan nak sujud kita kalau lai sau na gidon ke strategi sokar kadon ke strategi kumno nya ginia chakamati mzai na kibun ki habya na kalian polisu na reduction away na kalian awareness away ni rehabilitation kapun aspek yang kena kam kan pada benda kamla chulet letak silinti kaplet bun ti ban prong ni kena te na ong ni pi mentah dekat nya kita ka yu ke baladon kita ka jingkerni jung drugs mzai na su ong ni ba let's say apo Arsenal ni tengok saya UI yang usok juga ki jika lak ini kita try jongka push jongko government so ika jinglung jinglang jongka dream megala pok jing penyakin Pak Francis como mission director banyak kedua yakin official banyak pilih jumut kalau debat kerja yakin drugs kalau sisa kongsan nama kani kecilnya kakta jar-jar ya bun kilo ni kumare keren ne kalah menjai juga kalah menjai juga jadi drugs ni umma dan di spa ne duduk ne habu kata ne kibangon bukri ingop ne tiba-tiba kecil itu duduk lang dunia ni kalau mah berpersnow bos no ini no sensasi bagi dia bangun kita pek perman atau beda kisamla itu toh di belakang hal terjadi ni hapan persamaan konsep itu banyak pikir katalah dari hapan pikir yakin kita dang samla kita empat gom berelesi kita lah ban syaitan serta tentang tinggal drugs kata ni kita kan jemut juga ni jengan meditasi pi kunki nong sensias nong ni apa liu jemut dekat-dekat ni telang dekat-dekat bat ki rang badong ni dekat-dekat bat ki seng samla ki seng thai nama pa kani ketika cintrai belum lah keba pinong tang kirang basnong ne tang kirang badong ne tang sek samla santai ne tang keyboard kulit bosokan belum lah tang cintrai lang tinggi nak kapor ni pikir ya ni beliau jemut ni keren kuno bangin la ban ya da om tang ya ki bok pendon kam ribat itu bepersang ban penrung yang blok sabok snong bok tahu kata kedik bata jung pi drug sebelum we marwa ba ban sulap untuk nomor ba yang nong di ku ni jenis mana ni tip lai stang magila lap dek saki bobiang tinggi salap nong di nak ta ter kesebut pat malam ti seti nong di ki buat kulit ki tristom tinggi nak dia kasno ni ayat kesan kata tinrai ban kong ba ban pendu kam di besuk kam di besuk ban pendu yang nunu jenis ni mereka kadip jenis tristom ban ile nak kapor kum mengijilo semua ba kibadi yang dok syakem kilat no ham kloy nomor ba kumang yo so kin ba du user du adik ta ki ka an kan syak ki bikin susah set sa untuk ki kapoy no ska kut ka kata ka proses ka don ki kata ka di bangi yo so tin dingin detik ti kena ka itu baca ka du ki like kloy kumno ki syak pun stom ko made kata ti ka di ta bot lit ki ba kamai coba kamai jadi kum kapor senong ni abang maha bangilam kum kita pun sini persang banyak tren berkaying di kum juga berkidong pendon kami persang banyak tren berkaying kam tam ya ying ma kam deban wan pikpo kam deban iban kan persang ikat bala ban pen ida kejing nomor ba pendu ya kejing di drugs dulu jong dak bor ne kejing bitar kam lom dia kecil iet berkoro kiban tani ki sekali tiga bade kata kali kiban nak jadi unik ki bos no habang ngitip ndai ladang ngitip pak tin dan pentai ya di bandon aktiviti sama ba Francis sila aja merubah ki yang do parhol jong dong ki di bandon ki jaka ki bagi kena ki nia rumah tu banyak kai mo kala bende ka karambur ka bende double tennis kanu pentai kabar kemudian kalian sport ketukan kan like kena sama na jimni ke sini macam apa kimia syang makia syarum chade bani shop thakla chen sta kira don no macam ying do pa begini lah kan
ka kam ya ka jing senran nem ya ka jing lam ti daki ramba jong ka dong di lok ni daki sang sama jong ka Ikulong ka jing kubat ni yo sebut ke jing kem sepan kuno bante lakam ni buat ke jing ai jing buat kalian wei senang ba nang ni semat kuno ni ai dan ku senang tahu mengin lawan ya da kam ta mi ki kun samla ke jing kuno para ke jing drugs na kalian ajong ni kum ka mungkin kam senang ni ai jing ba aku beda buat kini kapan ki kerja aktivitas naga bentai kini kena ki bandang wan ki bandang ngop akum kini ki cingdi namar ba dalam ipai kini ki balangop ka cingdi ni isne ya ki kata de gue buat ni keren rupa akum ka senong ni pokoi ngimde buat ibanya ki namar kini ka cingdi hi kedai ki kenja cingpang ka bang ngimla bantip nangno kawan kumno karung kumno kami rungim laban sutu kelaban laban deiru kelaban jaha kuno ko por kelaban dei kena jua nak yang la jangru de ladangi kum mengiku kinam sang senong ilang senong ladangi ibenya ki la sila cha dia nabut ke jap de ki yang ko ki kumno ngin la de kum kita ki kai ni ajung bahim dei ban kin po ki la ni bangin lockdown ki dei ke prime sim ki ni dei problem ile sistem ban pelai ki pan nak ni ke cingdi bisnis buat ke ai ke bangi ajung kalau ma ni hapan konsentrate pada ye kini ki kena ki badang khie ki ban 4 million ki ban 4 million mandi drugs ban pelai ki ta kino ki activities ban capture ke por ke jengki ke por ke kilai bagadin kilawan school man ana ki por ke kinja game ki jingila kai ki senong kita betul kan pelong ki ba kinum kin like na kini ki jing million ke bisnis ban ngat satu labun bang di lang ai dei apa ya kali kenti de bela form ini lah one day tu ada lagi ai mat kada ki don kayak you kan kata ka hope yang ini kan man la man te la kam yang ni kan jeng wan kertap nu cross te apa jadi bukan ni meeting mentah bun ko ni lai keren ba bagaimana ban nyoben gitu gitu mo di user iba nongkam drops ni ku besenong di man yang ini man ayu naman katu kali ke jengpang pan ni ban pensutu lang ni paran susnong bagi mdei ben nyoben ibe kam tami gitu bala ngat bat kawe jong banlat kasaprang aga meeting mentang keren banlat kasaprang ide ben involve ni ru ngat senong ni ya ka indoor stadium ni open ni playback nomor mengina mat por ba kamdon ka madan pun mai kena gila ngom dia nak kata ya senong ni ka madan ni kang bikin yo abi ni la ka kena bakin light no drops sebentar mereka ka meeting sebentar ke ba involve ke kena itu bapak ngat di aktivitas berpet bikin la ka ni kata ke bersutran marnya ngaruh ada way ba ila ka te lingba ka jing la kai ngabun ki perlok mag bala ngop itu rengang sutran la kai ngalat ni kini tang kata kai aku ba barkhat ki la ki involve satu ang nong jing la kai la ka football la ke cricket la ke ini ikna ki lat na ginu jing sni ni man ka por ni si pelong ka awareness program ni khat kelen kelen ni teng ka senong ni la khat ni khat ki kena itu bala ngop iki ayu batai ki bagin ni ayu ya ai awareness ya ai kalau counseling ki ba pek new di bosnio te persang bantu persang gidon diberi ubra ki bagi ki barang su malu malali di persang berpenuh pen ayu kam wam pen ayu kam ki ting belai pen keren ni ayu